To je ranije bilo topilo gde su kvašena su konoplja. Počela je da se ta voda koristi u lekovite svrhe negde od 1953. godine. Sporadičnih slučajeva je bilo i pre rata, ali su to bili izuzetni slučajevi, možda u 2-3 godine da je poneko dolazio tu da se kupa radi izlečenja, ali od 1953. godine masovnije ta primjena počela. Narodne novine su zabeležile jedan podatak da je počela izgradnja puta od Kravlja prema Miljkovcu, ovde niz Topoličku reku, i da taj put prolazi pored tople vode koju veliki broj ljudi koristi radi izlečenja. Taj dakle podatak postoji iz 1953. godine. Kasnije je topilo počelo sve više da se afirmiše, da kažem, kao lekoviti izvor, pa je negde od 70. godine počelo masovno korišćenje tih virova, tih izvorišta, a nije bilo ni jednog građevinskog objekta gde se ti ljudi smeste. I onda je nastao problem. Veliki broj ljudi dolazi da se tu kupa, a nema da se smesti. Pa sam ja kao novinar Narodnih novina 1967. godine dolazi ovde da to vidim. To su bila dva vira, tu gde je sada kupatilo, obrasla u trnje, koprivu, visoku travu, i tu su stajale, kad sam ja bio, žene sa podignutim suknjama do pojasa i držale su noge u vodi, tako su se na taj način lečile. A okolo su bili podignute kućice od kukuruzovine, one kope takozvane, onda od granja, hladnjaci napravljeni, i tu su ljudi nanosili slamu ili suvu travu i tu su noćili. Osim toga, pored svakog od tih objekata, da ih nazovem, bili su iskopaju malo zemlju, pa stave po dva kamena i tu nalože vatru, napravim improvizovani šporet, tu su kuvali hranu.